loko vana vanhu vona nsuka kaya va ka hayi va ve ku tirheni va vula sweswi ntirho wa kona mingisiro mungana na FM nhlekane ku amukela ka nangona ku Afrika wa vulavula namuntlha emsombonuko siku hileriya ravu siku ra 25 ra n'weti leya Mhawuri mina magidimiri 25 mina khalanga Pet Mathebula ni n'wana risumatu wa jimo xitanga maxingetano wa chachana makunala wa ndandazi ku amukela mingisiro meka nangona ku Afrika wa vulavula ka mungana na FM humelerisiwa incindani Eric Mabasa efamasunga kufika eka awara ya 14 nhlekane lo wa Xikwembu ni ku amukela Twix suka le no studio 1 ile Masingita Mall again ila hinga kutisela ku nangona kwa hina hi ri kona hi ndlela leyo loko vulavula le Masingita Mall imananga rivala ku timhaka leti tingala ku humelela ta Masingita 4 in 1 ya tshema ku na n'we makhama ya titsarisela ku va mita xiphemu xa ku tsutsuma kokoloko lexi ntsakisaka i ku na Rozana Thembisile ku ita tsutsuma se swa tikomba ku hi ta tsutsuma hi helerile la kama msirtana mingisiro meko lo nganisela ri ko nhlekani lo wanti timhaka titele swinene timhaka titele timhaka ta vugevenga na to titele tikomba tikati ya mahlweni tinyanya leswo mizemi ya nghena na le kerekeni yinene va ka hina a kerekeni kuna swiviko swikomba ku leswaku kuna vanhu va nga nghena maphanga a kerekeni a Mpumalanga se xivutiso ku va ku loko se mi nga ha chavi na vukona bya Xikwembu mi fika mi yiva sweswi mi yivako hambi mi yiva yini ku va ku ri na yini mi teka tifoni mi teka timali mi teka yini a kerekeni va ka yini na ku mi fike njhani ka xiyimo xa mixakolo se tin'wana ta timhaka leti kumbexana hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa n'wina eka tona un'wana i ri heyi yi sukile hala a Vhembe hala ku na hoyi kulukumba kumbe hayi ku nga yi hoyi kambe kuna hoyi kulu loko swi ta ka timhaka ta ku kuna swihehlo swa ku va the South African Municipal Workers Union va tikomba va nga tsaki hi swin'wana swa vukorhokeri lebyi fambelanaka na masipala wa Vhembe ku nga va ku ri na mufambisi nkulu wa masipala a swi tivi ku hikokwalaho ka yini kambe ke i tinguva ta muxaka walowo loko ku viwa ticonferenceni vanhu se va sungula ku mani a nga kahle mani na yini kumbe n'we mi tiva ku swin'wana hi byeleni le ka 0860002543 nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM madzolonga ku ya hi rimbewu ya haya mahlweni kahle ku dlawa ka vamhani na koho ka haya mahlweni ku na nkulukumba un'wana ya ku khoto namuntlha Gauteng hikokwalaho ka ku dlaya khale ka murhandziwa wa yena minitwi khale ka murhandziwa wa yena na loyi a rhandzaka na yena sweswiwa se swi tikomba ku a hi mhaka ku i tshamini munhu wa Xikwembu laya i humini kambe wa ha landzeleriwa hileswaku loko a tshikiwa munhu a ku languteriwa ku i to hetelela a ti hluphekela ivi khale ka holobye wa timhaka ta matiko mambe a Afrika-Dzonga manana Naledi Pandor va kha va vulavula ka ntirho wa ku tsundzuka Gertrude Shope va kombisa timhaka ta ku ku na xiphiqo la loko swi ta ka timhaka ta vurhangeri eka vandla ra African National Congress va nge ri kumbexani ku ta fanele ku hleriwa kahle loko munhu a fanele a langiwa ku va murhangeri leswi vanhu vo tala va ti vutisa anakeni ku kahle mi hlawulana njhani kwala hi ku van'wani wa swi vona na wena ku a va tiyimiselanga kumbe a va na byona vuswikoti bya ku va nga hi rhangela tanihi vaaki kambe mi kuma ku ri vo va nga le ku hi rhangeleni makhanselara timeyara i ti-premier i ti-president sweswo hi va hi fike njhani ka xiyimo xa xolexo kumbexana hi yo mhaka leyi nga ta dzikanyana hi yona katsongo hi twa ku n'we mi angula ku yini hi ndlela yeleyo okay manana Naledi Pandor va vulavula eka nhlengeletano leyi ku ri na van'wana lava na vo va nga na mapapa mi nge le ku va landzeleleni hi ku laha va ri koho a ku ri na khale ka xipikara xa huvo yo endla milawu manana Maphisa Nxakula no Siviwe Maphisa Nxakula na ku va ri koho kwalaya lava va nge le ku hehliweni hi milandzu yonge na va ri koho kwalaya laha hambi ku ri timhaka tetiya ta ku xandla xa matsalana na vona lava vo ka va nga se hehliwa kambe ku nga na mapapa ma vulavuriwaka hi timhaka ta vusasa na yini hinkwaswo sweswiya a va ri kona kwalaya a ni tivi ku a va byela vona kumbe a vo vula hi ku angarhela hi ta twa n'we ku n'we mi ri yini hi le ka 0860002543 hi ndlela yoleyo loko a ha ri ka xandla xa matsalana va ri wa ANC va ri a swi ta va swi ri kahle ku timetro ta Afrika-Dzonga ti rhangeriwa hi vaxisati ayi to pamburiwa va ku vavasati rhangela kumbe vo hlawuliwa hin'wana mi fanele mi kha mi hlawulana ivi ku hetelela ku va na loyi a rhangelaka hi ndlela yaleyo se loko mi nga hlawulani mi ta rhangerisa ku yini ku ri va hi mi hlawulana
kambe emtsweni mixero mina nomboro yale ya ntolovelo 0860002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911 hi ndlela leyi hi ta kota ku twa ku n'wangula wa n'we wu ri yini mi khomete timhaka kwala mi nga va ku mi yingisela mi ri kona nhlekani lowu wa Xikwembu nongonoko eAfrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM hi yo mhaka masiku ni minkarhi hi ri hi ku tisela nongonoko Afrika wa vulavula hi ri na ku pfumela ku hi twa wena ku u angula ku yini tanihi sweswi hi nga ritu eka lava va ri pfumalaka hi ndlela yaleyo mina na wena hi yisa mahlweni hi teka riqingho rero kambe ni pfumeleli hi sungula hi ku Palamende ya Rixaka leyi Afrika wa vulavula 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM komba ndlela a hi koti ku u angula ku yini hi ndlela yaleyo timhaka leti ta ku va maphorisa ya hlaseriwa hi fika njhani ka xiyimo xa mixakolo hi ku i swin'wana swa mintlhintlho leyi ni vona ku ngeti kumbexani ku na rinyajinyana la tikweni leri ku na vanhu va yi delelaka tiko leri loko va ze va hlasela na maphorisa va ze va hetelela va dlaya na maphorisa ha ri nyaju a hi amukeleni mingisi ro sungula hi nhlekani Inkomo. njhani pa Le ka le ya vudava mamani. ya Le ya ka mamani leyiwani ya tika. A ya ha ri na vumbhoni hi rirhandzu ra hina na vasati. Hi mhaka mali. Leswi nga kona vamhani a va tihloniphi ku kombela timali ka swigevenga. Hikuva aka sweswi va yime hi nenge wun'we ka hina vavanuna lava a hi tiveki ku huma hi ri kwini hi tshama hi ri kwini hi bebiwe njhani wo hlangana na ntombi kwalaha xipotweni a tshweni a hi xaveli bihi a ri va biya n'winyi i rirhandzu aka yena n'wanuna luya i rirhandzu n'wansati luya i ri kombela ku nwa byala kambe mina ni ri nese i ni rhandzile ha rirhandzu ka n'wanuna kumbexani ku va ku nga ri rirhandzu ku va ku ri vuvekisi ka ku hayi ni nwana byala mina ni ta ma yi vo mhaka kona ivi se mina ni swi teka ku ri se hi rhandzanile ni ta n'wi gada laha nga ta humi kona ni ku i no bya mina ni hundzisana na yena ni kokakokana na yena hi laha hi ka ku hi nga ti hlonipheki na vanuna ku a hi tshiketeni mhaka ku landzelela mhaka ya ku ringiwa se loko va kombela byala hi ndla yini hi vatsona ya vatsoneni loko mi va nyika mi nga va nyiki mi kuma ende rirhandzu va nyikeni mi hambana na vona kasi leswiya swa ku leswiya swa ku nonela hi mpfundla swa yila ke i yini a hi man'wani matlhelo ya ku nonela hi mpfundla yalamo a hi ta ringeta ku tihleketeni ku loko ni suka kaya ni ya byaleni a ni na nonela hi mpfundla ni ya ku nyika loko ni navutanana hi mpfundla a ni noneli mpfundla a handleni ka handleni ka ku va ni ya ti rhwalela ndzhwalo lowukulukumba vavanuna vo tala se swin'wanyana hala hi xawela i dlayi nsati wa yena i dlayi phorisa i dlayise phorisa hi mhaka rirhandzu lexi nga kona xo ka xi nga hloniphekeki hi sa hi ti hluphekela vavanuna a hi ti hloniphi ku na loko hi ri dyele a hi le kaya hi le ku hluphekeni mindyangu ya hina tasasi i ndlisa leswa i kuma swa ku i na nsati na vana ya hlangana n'wamarolani rwechi le nhoveni le xipotweni n'wamarolani rwechi le ta ku dlayisi hi ku i ta endla leswo ka swi nga ri swona ivi ya tshama jele a hi ringeteni ku hi hlonipha ka vavasati lava va nyikiwile ku gangisa n'wanuna hi loko se va dakwile loko a nga dakwanga nge n'wi gangisi n'wansati hi lava na vavanuna vo talatala va tolovela ku gangisa n'wansati loko va dakwile loko a nga dakwanga wa n'wi chava se leswo fana leswa swi hi nyika ku ri se manjheni hi tele ka nghozi leyikulu ku na mfumo wu va nyikile vavasati ku a vona a va nga ta biwa a vona a va nga ta hluphekiwa a swa ha ri swa khale swa ku loko hi gangisana a ku ri na xitumbelele xo tumbela xa hloniphana sweswo swi hloniphana na vatswari va hina hi endla va ri kwala ene a va ha hloniphiwi mutswari wa mina loko o vutisa lowa mhani a ko munhu lowu wa n'wi ta ni tshiketeni nkarhi wa mina se hi leswi xikwembu xi nga hi nyika ku ri na hina vavanuna a hi endleni ku hi tshiketa vudomu lebyi byi endlaku bya ku loko hi ya byaleni hi ya kuma a nona a mpfundla wo nona lowu nga ta ni dlayisa se a swi kahle leswi hi swi endlaku
a hi ringeteni ku ti hlonipha ku jele ya vava jele ya onha muti jele yi hloniphi sweswi va ri vavanuna va xota a va xoti va tele jele laniwa ku fele vavasati number 3 khinsile va enkomo papa Kenza xiyimo xo tika lexi mingiseriwa Munghana Lonene FM kambe wena u ri yini ke 0860002543 ka ku mhaka leyi ya vavanuna ya vavanuna na vavasati yi tikomba yi ta tika swinene a swi nge olovi ku va hi huma ka yona kumbexana ku laveka xa n'wanchumu a ku yini xa n'wanchumu xa kona a ni tivi kambe swa tika mingisero wa mina kambe hi ta vuya hi teka riqingho ra ni pfumeleni siku na ni hundza laha Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM komba ndlela hi ku haxela wona two kusuka studio 1 Masingeto Mall le Giyani mingisero wa mina nhlekani wa wena a wu vile wunene ku ya mahlweni 0860002543 a hi twenini ku mi khome yini loko hi vuya le ka hafu ku bile wara ya 12 hi laha hi ngeteri hi ta anamisa miehleketo veri a swi ta va swi ri kahle ku timetro ti rhangeriwa hi vaxisati very a swi ta va ri kahle ku fanele ku langutiwa hi vuntshwa vanhu lava hlawuriwaka ka vurhangeri ka vandla ra ANC sweswo hinkwaswo swi humelele swi vulavuriwe swi va mahungwini tolo hi khale ka holobye na khale kumbe na matsalani general wa xandla xa matsalani general hi ndlela yaleyo se a hi mi byeleni ku n'wa mi ri yini ku ya hi mhaka yaleyo hi hafu ku bile wara ya 12 kambe sweswi ha twa tihi kumbe tihi leti mi nga na tona un'wana mingiseri hi loyi nhlekani Ayema. papa Hallo. Hallo. aye papa Njani khalanga? hi pfukeni minjhani Na hi koma. a Kenza Vulavula na xitala vito eka Bushbuckridge. se xikala vito mo lunghisa rito moyeni hi ku a mi fane mi nghene mi lunghise rito loko muyingiseri i twa yini loko mi kama ku hayi va ka yini Wa mukhuhlwana hi va. vulavula leswi mi nga tela swo ka hi hundza enkomo yanani mahlweni Nga khulumi mhaka ya crime mali endleka la South Africa man. Crime endleka la South Africa hi mbono wa mehe a yi nge lunghi man handla kweni. Mbuso lowu vhele wu cinca i constitution ya yona. Va vuyisa xigwevo xa ntambu handle ka xigwevo xa ntambu va nga endla yini va endlisa timaketele ta vona dialogue yini na ndzi vona xi nga ta hi lunghela South Africa kuva the way swilo swi nga yimi ha yona un'wana wo ti endlela ka hi zanga hi vota hi zanga hi va na government u fana ni tihume ta palimirisi kahle kahle a swi kona lexi fambaka leswaku hi ni government kumbe ha na government a hi nandza ha swi twisisa loko leswa madialogue va fanele va nga swi endli va vutisa hina ku veni ku ta tlhela ku hlamala na swo swigevenga leswi swi tisirhelela swo vinisa ku ha fanele ku vutisiwa so swi ti endlela ku leswi va fanele va endla swo va fanele va famba eka matiko man'wana lawa mitikweni lawa ku controlekaka la swilo swi fambaka kahle va va vutisa swa kahle n'wana endlisi ku yini ku va tiko lan'wele va kahle se swilo swi controleke vanhu va koti ku hanya kahle va va byela se va suka va ta swi tirhisa la South Africa leswi va swi ta lungha mara va swi vona leswaku hi hlupha hi mhaka ma-border gate hi hlupha hi crime hi hlupha hi swilo swo tala leswi va swi vonaka leswi swi nga le rivaleni mara va lava ku tlhela va ta vutisa hena leswaku hi vutisa njhani kasi why va ku hi va kheta va ya vutisa va tlhela ku ta vutisa hina eka madialogue loko swi swivonisaka swo ku ri va vhela va pfala musi va resign un'wana party yi teke tiko ku yisa mahlweni a ku lexi nga ta fika xi lunghile South Africa vanhu va le ku heleni vusiku ni nhlikani ngheneleliwa le masontweni a duvuliwi masontweni tika loko wa tiva ku ti endla ka zanga hi vona ka government na government se mi mbono wa mehe government leyi a yi feyila ngopfu ya hi feyila ene munhu wa ntima lewa ya nga hi yoho loko u fika u nghena ku la ku vusa u debisini lawo swi tiva swa ka munhu wa ntima se u honile munhu wa ntima ni ta ku khoma hi voko la nsingi ntsena loko ku wa mi debiseli milawu u honile swilo hinkwaswo vhele se u mi pfunile leswaku ti huma ti jimavele lewo yi ti lavaka ha yona handle ka tena hambi u ngo jikajika va ya kwini South Africa va nge hi koti hela kokwalano nemetweni papa nemetweni xiyimo xo tika swinene
lexi hi nga languta na xona tanihi tiko 0860 nangona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi amukeleni n'wana mingiseri lo nhleka Waximuthelana. a hi papa Mina la ku nyika vonelo ra mina ka mhaka leyi ya vavanuna na vavasati liya. Ku ri mhaka leyiwani ku vona hi mina. Loko ha hi languta hi teka sayiti rin'we ngopfu a yi nga ta lunga. Mina khalangana ku mi nyika xikombiso xo hanya hi mhaka ku swi ni humelelini swin'wana swo fana na sweswiwani ku va hi ku a ni munhu wa madzolonga. N'wansati wa swi kota ku n'wi kuma i tshama na yena malembe mo ringana 4. Endzhaku ka malembe mo ringana 4 lama loko a sungula ku tirha a sungula ku cinca ivi ya endla leswi a endlaku swona mi hambana. Loko mi hambana a tlha ku kuma ku endlela swa ti-protection order. Loko a heta ku endlela swa ti-protection order a vona i huma ka yena. Ivi ya loko a nghena ka social network media sweswiwani ivi a vona i posta swilo swa kahle i endla yini. I ku endlele protection order ku a nga fanekelanga ku foyinela a nga fanekelanga vulavula na wena mara i kota ku jika yena a ku foyinela a kombela mali. Loko a kombela mali ku kombela mali ya yena ku ya cosmetic so mina ni na responsibility ya cosmetic hi hambane ni ndlela yo ti-protection order na va ka mhani lava lexi ni lava ku vulavula xo xikulukumba i ku va nyanyuka ene va rhandza ri dyela so sweswo a swi nge pfuki swi herini khalanga ntaveni ya guga mina na mali yo basa swi tsandzeka ku hela na hi ku tiko ra hina loko swi languta hi yimelela ngopfu va ka mhani loko ku vekiwa milawu loko ku ngheniwa ka relationship vavasati and then ku va na ndlela leyi va nga hetiseki ku vava because hina vavanuna va hetisa ku vava mara nkarhi wo hi swi humesela a rivaleni and then after wu ntsongo ngopfu ene swa nyumisa hi mhaka ku loko se swi nolwa na nsati ni ya police station loko fika leyi yi tshama ni ya mina va fika va ni jikisa ka famba lunghisa swilo swa wena na munhu wa wena so swilo swa tika khalanga a swi nge heti a na ku mi byela mavona a swi nge heti ko va ku nkarhi na ha ri hava vonelo leri na ritwa loko va nkarhi na ha ri hava kambe swivutiso leswi la ni ta mi vutisa swona mi nga ta huma ka swona ku fana na ku loko munhu a ta kombela mali ku ve a ma hlamulani mi ndle yini hi swona hi ku a ni na n'we mi fanele mi teka vutihlamuleri bya ku swi ba hi makatla vona nkhalanga leswi a mi ta ni vutisa swo ivi na ni ta swi tsakela ku va hi ku a ni nkarhi ma ha ri hava mina no va hava mbilu yo i ni foyinelini ndlele yini na ni ya n'wi khomisa no va hava yaleyo mbilu no swi tshika swi ba hi moya ni ya mahlweni na vutomi bya mina ni mi twini 0860002543 hi xo xiphiqo xoxolexo ku hi swi tshika swi hindza swi ba hi moya hi ku na vo loko a ku fanele ku ya ku va pfuriwa nandzu loko ku ri ve va mi hleka kwala va mi hleka kona na n'wina a mi ta hetela mi languta ku loko ku fanele ku mangariwa mi mangala kambe loko mi swi tshika swi ba hi moya i yin'wana vumhaka yeleyo a hi buleni hi tona timhaka leti ta vugevenga bya tiko ra hina vanhu va ngheneriwa tikerekeni vanhu vo duvuriwa va dlawa kwala na kwala ku endleke yini mukhuhlu ku hela loko ka vhiki xiyimo xin'wana xo tika swinene lexiya kambe xivutiso i ku sweswinyana na maphorisa na wo ya hlaseriwa a hi vulavuleni na hi mhaka yeleyo ivi hi tlhe hi vulavula hi leyi va African National Congress va vulavulaka yona hi nomo wa vaxisati ku kumbexani vaxisati lava va fanele va nyikiwa nkarhi wa ku va va rhangela aka timetro swo tala a hi buleni loko hi twa ku mahungu ya misava ya awara ya n'weta emisikwini a hi amukeleni mhani Nkosinath Chauke Nkosinath se i nkarhi wa ku twa mavonelo ya wena eka nhlokomhaka Afrika wa vulavula mavona i nkarhi wa ku hi kongoma sini a hi kongomeni va ka hina nomboro yale ya ntolovelo 0860002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 065 mhaka hi leyi xana n'wina mi ri yini loko timhaka ti tani maphorisa a Mpumalanga ve le ku hlotaneni na vakulukumba lava nga nghena kerekeni va yiva kumbe va phanga ha ri kwalano ku na vanhu lava nga dlawa ku hela loko ka vhiki ha ri kwalano ku na phorisa leri ri nga hetelela na ro ri lahlekela hi vutomi ka mhaka yele yi khumbaku a Mpumalanga ka ha ri vugevenga lebyi byi lwisanaku na maphorisa ya hina hi ndlela yaleyo mi ri yini n'wina hi mhaka yaleyo
n'wina mi lava ku anamisa miehleketo hi timhaka ta tipolitiki ta tiko leri manana Naledi Pandor a va kha va vulavula va kha va kombisa timhaka ta ku ongeti ku fanele ku hleriwa kahle timhaka ta varhangeri lava va hetelelaka va va kona ka vandla ra African National Congress hi swo swi nga hetelela ku swi endla leswaku ri vuyela ematshan'wini ya roho ya khaleni ka khaleni n'we mi ri yini lava nga kona va hleriwangi na ku loko va nga hleriwi ku va kha ku ri siveriwa yini loko ku fanele ku hleriwa ku langutiwa yini a hi mitswenini na kwalano mi angula kasi xandla xa matsalani general wa ANC va ri vo a swi ta tlhela swi va kahle loko timetro emadorobankulu yo fana na va Tshwane ekurhuleni Johannesburg Nelson Mandela Bay sweswo ku va wola na woho ma rhangeriwa hi vaxisati se n'we mi ri yini ka mhaka yeleyo a hi mitswenini 0860 002543 kasi vo nyikiwa vurhangeri lebyi loko mi tsundzuka doroba ra Joni ri rhangeriwa hi meyara Dada Morero hi ku hi vo va nga langiwa ka region yaliya ku va mi tshama xitulu a hi amukeleni vuyingiseri ro sungula hi loyi ni hlekani Butpet. papa Mbowini la Randburg ne. a hi mbowe Ya, loko vulavula ile ya maphorisa leyi ni vugevenga leyi. ya Loko a hi tlanga bola hi ta ku mhaka ku ri maphorisa va biwe ti-spy 2 ene a hi ko tala laha u nga ta ku loko u biwa spy 2 Butpet munhu a ku n'wi khoma it's too late u ku hundzile ku serious either wawa kumbe u kwa kora maphorisa Butpet va pfumelele evugevenga byi nghene mavokweni ya vona ene leswi namuntlha swi endla ku ri swigevenga swi nga va voni swi nga va tivi ku ri nchumu mboweni byi nghena mavokweni ya vona hi ndlela yihi va ti nyiketele ngopfu na vona ku va va tirhisana na swo swigevenga leswi va tlhela va endla ngopfu vukungundwana xikombiso xa hi lexi mativa hambi sweswo leswi loko mo ti langutisa ka va ha tele ngopfu maphorisa kuma ku va jekajeka lava va ku endla ti-crime prevention amalayinini ne loko va fika laha swiphazo swa mapakistani Butpet ku tekiwa timali laha vanhu lava va disiwa timali laha makuleni laha so that's why loko maphorisa va lahlekele hi vulawuri va lahlekele ni hi ntirho wa vona va lahlekelela va ha swi tiva swa ku ri focus ya vona i yini hi ku lwisana na vugevenga kumbe hikuva va andzisa vugevenga na that is why kuma ku namuntlha hi vulavula so swigevenga swo tiendlela swi nga ha chavi a swa ha tsutsumi loko tsutsuma masiku lama loko swi va vona so se swi nga va swi kha swi hlangana njhani na ku dlawa ka vona a ni ri sema hi loko se swi suka laha phela se hi vangane phela na maphorisa ha ha va chavi swibamu leswi hi swi khomela mavokweni ya hina ene na vona hi vona va tlhela va hi supply futhi hi swona swibamu leswi loko u tlhela u ta ni lwisa ku ri ku wena u nyikaka ntirho Butpet swo boha na mina ni lwa na wena swi va swi olove ngopfu ku ri ni hetelela ku hlula hi ku se na ku tiva na ku tiveka maphorisa se wini va lahlekele hi task ya vona kumbe ni ngo vula ku hi mandate wa vona tanihi vasirheleri va rixaka se va hlulekile totally ene sungula kwala henhla languta namuntlha hi vulavula hi ndlela ku ri ku humelela eka ka xipolisa namuntlha hi vulavula ku hi ndlela leyi so a crime se already yi hume endleleni ene a yi nge he sweli vona leswaku ku nghena ne tikerekeni ku nghena tikerekeni ene ku ngheniwa ndzeni ka malayini endzeni ka miti vo nghena hi va ha jaba swi vo nghena va pfula mavanti va teka switirhisiwa leswi mi nga na swona ka yindlo mi karhi mi va langutile Butpet va teka va khome swibamu a va hatli va hlupheka so hi file hi herile Butpet a ka ha lungi nchumu ku byeni ntiyiso there is no way ya ku crime yi nga hunguteka sweswi loko swilo leswi ri hi ndlela leyi already yi hume hansi ka milenge Nemetri spy 2 Butpet Nemetri 0860 002543 nangona kwe Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomadlela kwa xela wona thi kusuka haleno a studio 1 le Masingita mona a hi ku tumingisela wa mina ku khomete timhaka hi ndlela leyi kambe ni nga sitaka riqingho ra ri pfumelele siku ra hundela tanana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Africa wa vulavula
Ele ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ku ku n'wangulo wa wena wu ri yini teto timhaka ta tiko un'wana mingisirhelo hi ka 0860002543 xana ti famba njhani loko hi kha hi languta xiyimo lexi hi nga languta na xona tanihi tiko hi tlhelo ra tipolitiki hi tlhelo ra vugevenga hi ndlela yaleyo namboro nakambe 0860002543 a hi ku ku n'wangulo wa wena wu ri yini un'wana mingisirhelo hi nhlekani Hayi baphetha. aye papa Njani? hi pfukile nga vona Ipfukeni baphetha ni kombela ku va xitala vito ene ni kombela ku nghena ka le ya vugevenga na ku dlawa ka Yeah. maphorisa. mm La tikweni ra hina baphetha hi ti xavisa ku ri na maphorisa hi hexe la ku ni la ku landza ntiyiso. Xo Hi sungula ndlela yihi? maphorisa ma hina hikwalaho ka ku hi wona ma landzaka swigevenga ma ta baphetha loko mo munhu a yiva la endla swilo swo huma endleleni mi ta n'wi nyika na information ya n'wina na ya vanhu hinkwavo na loko ku ri na swin'wana swi fanele swi endliwa swi fanele a khomiwa a swi tiva ku i botpet a swa ha n'wi tikeli ku kuma botpet ku botpet vutomi bya botpet byi herisiwe mi va fida hi swithavathavani mi va fida hi swidzidziharisi hi information hinkwato ta ku ti sivela vutomi bya n'wina mara u ta mi tiva munhu luya ku sukela la a nga ta swi tiva ku loko wo lava botpet hi nga va kuma thaveni ya ka swimamana loko wo lava botpet hi nga va nyika 20 rand va ta huma mara hi mhaka ya ku vanhu a va hloniphi ntirho wa vona va endla ingaku vo tirha va nga holi botpet swi va vuyisela ti-result to biha evuton'wini bya vona mara loko wo pfumela ku mina ni tirha ntirho wa mina wa vuphorisa ni tirha hi ku hetiseka u ti nyika nkarhi wo tirha ntirho wa wena na vutomi bya wena byi nga hlayiseka mara maphorisa mo tala a ma ti hlayisi hi mahanyelo mo endlaka ku loko va kha va hanya a va holi va landzelela swigevenga ku swi va nyika ti-20 rand hey ya mhaka leyi ya ku maphorisa va nyikiwa mali swi nga swi ri na ntiyiso ku fika kwihi hi ku swi vulavuriwa swi ka swi phikelele kambe amukeleni n'wana mingisirhelo nhlekani Budpet. papa Mpfukile. hi pfukele hi nga vona Hi kona buti man. Na mina la ku nghena ka ile ya vugevenga. mara loko mo tima radio swi nga hi pfuna A ntiyiso Budpet. Budpet loko nghena ka vugevenga la South Africa a ku na nawu buti. Hi ndlela leyi. Maphorisa ma nge vi va va nyika swibamu va xavisela na munhu ntsena swibamu swi telela tikweni leri crime loko yi ze yi va koho hikwalaho ka ku veni mani na mani se u na xibamu la tikweni loko ndi yingisela mahungu every day a ni se tshama ndi twa va ku a Zimbabwe va dlaye vanhu hi swibamu hambi hi le Mozambique a ndi mati mahungu lama ku va duvule vanhu hi swibamu koka la South Africa ntsena la mani na mani u endla lexi a xi lavaka a yi hlayisekanga mara swibamu leswi va xavisiwa ku South Africa phela hi leswi swi nga na tilayisense leswi nge le ku karhateni hi leswi nga ha tilayisense ku nga swibamu leswi kumbexani swin'wana swa kona swi lahlekela maphorisa swin'wana ku hehliwa swo ngungumela kusuka ematikweni yan'wana swi nghena la tikweni ra ka hina swi nghenisa kwini tikweni hi ku lomuya ka matiko ya va Zimbabwe Budpet na va Mozambique a swi endleki sweswo a va rhwali vanhu va ya na swona ematikweni ya kwala ka vaakhelani va hina mara la South Africa swin'wana na swin'wana swi nghena kwala Budpet loko mi lava ku swi vona swa ku a ku na nawu la tikweni hileswaku a village yin'wana na yin'wana yi na va 6-7 wa tithavheni va ri ku no va manbyalelo se loko lava ku swi vona swa ku a ku na nawu la tikweni swin'wana na swin'wana swo ti endlekela kambe loko ku ri na tithavheni ta 6 swi vula ku tikweni a ku na nawu a ni vanhu va lo twanana ku yin'we yi ri yoxe ethavheni yi nge swi koti ku laveka tinharhu ku laveka mune sweswo ku fana na mavhengele ma va ku ma tele mavhengele ma right mana mani wo xava mara byala ku na switsongwana vana lava tsanana na Budpet a ku na nawu lowu tirhaka la tikweni hileswaku loko va ku xidemokirasi xidemokirasi lexi a ndi swi tivi leswaku a va xi pleni hi ndlela mani a swi tla hi loko sweswi a hanyisa swo khala ku na nawu vanhu a va nga dlayiwi Budpet
sweswi u tshwana ku etlela ka wena a hi tlela laha handle la u riverisa loku hisa u ngo tshova u tshova nyoka ntsena sweswi u chava munhu no a xi nga vutsekatikwini no ni kombela siku rin'wana vutseti loko a swi koteka mo hi kumela nkulukumba Joe Maswanganyi a ta tshama studio hi fona hi vutisa swa ku kahle loko va boha milava va boha ya ku yini lo tikweni a hi hlayisekanga swi swa ku tala leswi swi ri kokale vutseti swi fambe hinkwaswo mintirho hinkwayo fema tipalini hinkwaswo i xidemokirasi hayi komeka vana va hi va le kusuphekeni Nemetwe papa cancer swinene tlhelo ro mi nga ta na rona no kana nga tivi ku tatana Maswanganyi dokodela Maswanganyi va hlangana hi ku loko ANC la ku vulavula na yona va tisa vona a ni tivi kumixana 0860002543 nongona ku Afrika wa vulavula hi amukeleni n'wana mingiseri loyi hleka njhani Mashi mingiseri hi pfukile hi ngovo ya la ku vulavula hi ya vugevenga ngopfungopfu le emkhuhlu le kerekeni leswi nga humelela leyi hi ku loko hi vulavula laniwa a hi twiwi loko hi vulavula hi ku na mintlawa la ntlawa tshepu wo nga khoma la le kerekeni leyi a hi nge vuli hi ku i kereke liya ku ya hi hina la hi nga kusuhi na kona a ku ri ntlawa wa mabizinesi leyi tikereke leti hi ti tivaka a ti khomiwi nkuzi kereke liya ku ri ntlawa wa mabizinesi ntlawa wa tshepu ye boss yako ifike inikela hi 15,000 a nga chavi ku fika nikela hi 15,000 hi cash yi ri begeni so swigevenge leswiwa swi va swi vona leswaku laha i ndhawu leyi ku nghenaka mali ngopfu a hi khale laniwa hi vulavula hi ku nkulukumba loyi ya nga khoma a nga dlaya vanhu laya misa loyi a nga khomiwa va ku dlaye munhu hi mali liya ya rafu i khomiwini ye a nga khomiwanga loko hi ta vulavula la ka radio maphorisa mo tala vhiki leriya laha ka yeye laya va ku va lava ku n'wi khoma loko va fika va kuma leswaku i ya ke yindlu yin'wana leyikulu i paperwork i right misa luya mara mali i hlamutsa mali hi tithavhele yi endla tithavhele nkulukumba luya a hlamutsa mali loko va languta va kuma leswaku mali leyi a yi endlaka la tithavhele a yi nge swi koti ku ve ni yi endla yi hanyisa vutomi lebyi a byi hanyaka so vugevenga lebyiwa hi xitalo byi va byi endliwa hi ntlawa lowuwa loko u ya languta ku na nkulukumba mun'wana a ku duvuluwa ka ntlhanu laniwa hi swibamu swin'wana leswikulu leswi va nga swi vula laha luya va nga mugweva va ri va mugweve 25 years vhiki leri ri nga hela mara ye bosi loyi a va mukhumbi helo a nga tinkiwi hele hi timhaka leti swibamu leswi swi nga dlaya laha leswi swikulu leswi a nga swi vula laha ka video liya ka luya a nga dlaya lava va rafu swa ku a va khome swona va dlaye luya maphorisa loko ma fika laha ka yena a va kumi thala a va kumi nchumu lexi xi fambisanaka na yena a nga va ku ri yena kambe hambana na ku kongoma hi ku loko mi kongoma mi ta tenga kambe hina laha hi vulaku hi ku angarhela ku nga va kha ku endleka yini mi nga hi hlamuseli swa vugevenga ku mani endle yini mani sweswo swi yiseni maphoriseni va ya kuma vumbhoni ivi ku khomiwa lava khomiwaka hina leswi hi lava ku sonekela ku ta ku tiva ku swi nga va swivangelo ku ri yini hi vulaka swo ku xivangelo i ntlawa lowu nga kona hi wo ntlawa lowu nga kona a ku na loyi a nga swi tiveki hambi maphoyisa ma swi tiva hambi hi meyara wa swi tiva va swi tiva ku na ntlawa a mkhuhlu wu venge i tape wu khomini ntlawa wu tirha yini wu tirha yini wu tirha ngopfu hi leswi swa rafu wu tirha ngopfu leswa rafu i yini swa rafu leswi swa i yini swa rafu ya mnghozi ya la mapatwini hi loko ku ndleke yini yi vandlisa ku yini va endla so mashi loko u kuma u vavisekini nyana wa swi kota ku vona swa ku wa qualifya ku nga kuma rafu se i tirhisana na
vanhu vo karhi lava va tivekaka va fika va ku yivela tifayili a xibedhlele va ku endlela swilo swa wena swi va right u claima mali ya RAF loko yi vuya matwana na yehe leswaku mi kuma mali muni maxirelana laya a hi swilo leswi nga xihundla wa tiveka la se loko u kuma mali liya i teka mali liya a kota ku veni ye a yi hlantswa hi tithavheli na tithavheli na mabindzu wo karhi mara u languta mabindzu lama loko ma langutini a ma koti ku nghenisa mali hi ndlela leyi a ma koti swinyana a yi meta tenga swi nga heli sweswi a hi swi tshikini a hi vulavuleni leswi hi nga ta ku na loko tshika ku lava ku tengisiwa hi kota ku tiva ku hi ta hlamula yini kambe loko mi ri na vumbhoni bya vugevenga kwihi kumbe kwihi yana ni maphoriseni sweswo hi swilo swa nkoka sweswo loko mo vona vugevenga byihi kumbe byihi yana ni maphoriseni loko mo ndla sweswo hi nga lwisana na byona vugevenga lebyi kambe loko mo vona vugevenga mi tiva vugevenga mara mi tshava na byo kaya mi nga vuli nchumu a ku na laha ya kona a hi amukeleni n'wana mi yingiselelo ni hleka a hi mindyangu pet buti wa mina hi pfukile minjhani n'wana hi pfukile na khensa ro sungula ni nghena ka eka n'wina ka non'wana wa n'wina na a mi amukela buti wa mina inkombo pet eka la vugevenga bupet ne ala ka exploration ala leswi a ni swi vona hi ku ya hi miehleketo mina loko a vo ku tirha leswaku maphorisa lawa ne ma suka Eastern Cape ma ya eMpumalanga ma tikana ma vutana ni vona ndzo swa ku tala vugevenga loko maphorisa a ri hi ndlela yi hi ndlela ya ku maphorisa loko a tirha eMpumalanga la tirha kona i hlangana na vugevenga ka Mpumalanga ka mhaka swona va nyikana va tivelana kahle mara loko ta van'wani va le kule va cincana va nkarhi va kutaniya ku ntwanano luwa vona luwa u va a wu nge koti ku tirha condition ta vona a yi koti ku tirha ka mahlweni so vugevenga byi kota ku swimisela exikarhi ka hi mavonelo ya mina se n'wina mi ta tsaka loko va ku va brigadier Doran Mdluli jikijiki ve le Cape Town va tirhela koho va mani lava hi Cape Town va ta a Mpumalanga hi swa swi ta mi khoma kahle a swi tsakisa hikuva matirhelo ya vona a mi nga ta va ka ndhawu ya yiwani leswi swi tsakisa ka test ra mina a swi ndzhaku a va swi endla malembe ntshawu mara sweswi a swi ha endliwi na ti-road block a ta ha endliwi a ta ha tali ku endla na mi twile buti wa mina so mavonelo na mina ni mi twile buti wa mina khensa swinene i vulavule mhaka yin'wana ya nkoka ngopfu mi yingiselela ya road block road block loko ku nga ri khisimusi ku nga ri Good Friday ve ra hi nge yi voni kumbexani ku nga ku ri na ntiyiso kumbe a ku na ntiyiso n'wamiri a hi amukeleni n'wana mi yingiselelo ni hleka a yi khalanga mpfukisi buti wa mina hi pfukile n'wina minjhani a yi pfukile mani hi n'wina vanhu yini khalanga a ni ku a lava ku dlamba leya naliti phando mara hi 30 second before ni dlamba la ya naliti phando khalanga loko swi endleka a heta pfumeleriwa kwala ka nongonoko ku loko hi nghena hi vula ku hati distance ka ku dlayiwa ka vavasati na vana ivi hi nghena topic yini a no kombela ku not in our name tanihi vavanuna hikokwalaho ka yini mi swi lavisa sweswo no swi tikomba ku va kona vavanuna lavo ka va nga yimiki naswona a hi hinkwenu vavanuna lava hi yimaka na ku dlayiwa ka vavasati na vana ene hi beburile vana va xisati na hina hi na vona mindzuku hi ta dlayeriwa vona loko hi nga vulavuli ku ta dlayiwa va hina sweswi i statistics mara loko ku dlayiwa va hina ku ta va ku ri nkosi lowu nga langutana na mina na phini leyi nga langutana na mina nge ni nghena ka leyani leti phando khalanga
ya hluphanyana i ntiyiso loko wo languta vurhangeri bya ANC kusuka hi 1994 loko nghene va president Nelson Mandela lava a va tela a ku ri lava a va ye exile na lava a va khomiwile loko va kha va leader a hi twangi ngopfu hi vukungundwani leadership ya vona a yi scrutiniziwa kumbe yi nga scrutiniziwa mara a hi vangi na ti-incident to tala ta vukungundwani na corruption loko kusuka kwalano ANC yi va yisile vanhu exikolweni ezinaliti kwa ku fanele ku nghena lava nga exikolweni na lava nga na vurhangeri na hinkwaswo va president Thabo Mbeki va wela ka tlilasi leyi ANC yi nga va yisa xikolweni ku va dyondza va ta vuya va fambisa tiko loko i languta leadership ya ANC hi nkarhi wa Thabo Mbeki a hi vangi na vukungundwani byo tala mana loko ri ka byi ri kona i nga languta vurhangeri lebyi hi ri na byona timinister leti hi ri na tona hi zange hi nga twa nchumu hi nga languta vurhangeri bya va tatana Mbazi Mashilo a ku ri tlilasi leyi a yi rhangele hi tatana president Thabo Mbeki then swi ta ka vo JZ hi laha hi nga sungula ku va na problem ku ya fika namuntlha ene leadership leyi hi nga va na yona khalanga na loko ku ri ku veri a ku vi na ethical leadership i va na ethical leadership njhani a henhla loko ku ri ku a ti-branchini vanhu lava nga ti-branchini a va swi koti ku langa ethical leadership swi sungula ti-branchini vanhu lava khalanga ku yiwa ne le ka ti-list committee list processes hinkwato ku na ti-processes hinkwato leti yaku ku munhu a za a kumeka a nghenile a va member of parliament ku va a ta va minister kumbe a va deputy minister mara swi sukela ka ti-branch ta va hlawula na ta va languta vanhu lava va swi vonaka ku munhu loyi a nga na vukungundwani because ku na vanhu lava khalanga va hlawuriwaka va ri hava vukungundwani loko va fika xinkweni va fika le ka ku nga na ti-resources va jika va va na vukungundwani ku na vanhu vo tala a ni twa va ku veri a ti-branchini hina hi swi tivi ho twa kunene veri a ti-branchini loko wo vona ku nga ri i nga karhata kumbe i nga va lowunene kumbe i nga va yini wa pfaleriwa ku famba lava va lavekaka leswaku ka institution yin'wana na yin'wana loko ku ri na munhu loyi a vonaka ku ingaku i ta leader wa pfaleriwa swi le ka ti-branch leti ntsena kumbe ka organization leyi ntsena ka ti-organization hinkwato mara i ntiyiso ku swi tele khalanga i voniwa na loko i nga yivi a hi pfumeleni ku vanhu lavo ka va nga yiveku a ti-branchini a va laviwi because most of the people lava va langutaka vanhu lava yivaka va swi tiva ku loko va fika leyi va ta va na access to the resources loko i nga yivi ti kombe nga ku i la ku tirha swilo hi ku henikisana a ku hlawuriwa sidelaniwa ene vanhu vo tala vele ku lan'weni khalanga hi ta va kuma kwihi vanhu va ethical leadership loko hi ri na vanhu lava lan'waka kusuka a ti-branchini because hi fanele hi va na vanhu kusuka a ti-branchini swi kha swi tika munhu a loba a branchini a va komba ku mina a ni yiva ni tshama ni dyaxa munhu ni hlawuleni ivi na vanhu va n'wi hlawula ivi a va an example a ti komba ku mina a ni tshama ni hina vanhu loko va languta leadership leyi nga tshami va na yona ya va Supra ya va Makhashula hinkwayo i ncini swi nga endla ku ri if Makhashula a va chairperson ya ANC for more than 20 years mara a nga vi premier hi nkarhi wa Mandela a va n'wi hoxanga was the chairperson nkarhi lowu because a va n'wi tivela hi nkarhi wa Thabo Mbeki a va n'wi hoxanga a va n'wi tivela ku ri a nga kahle leadership ya yena a yi kahle i fa a tsongola that's why hi nkarhi wa JZ volova va ku danki vanhu lava nga nghenetela minkarhi yo tala a va lidera JZ vo tala khalanga hi lava va kombeteriwa ku hi tintiho namuntlha hi lava va nga suka ka JZ va nghena va tlhela va hlawuriwa na le ka president Ramaphosa va ha kombeteriwa hi tintiho loko va languta munhu wo fana na Gigaba for instance hi nkarhi wa Thabo Mbeki I was a deputy minister a ku twalangu swo tala mara immediately loko a nghena ka JZ a va minister of finance a va 1 2 3 a va yina hinkwayo hi la ku nga huma swikandala swo tala so what I'm saying I ku ti-branch hi tona ti faneleke ti blamiwa ku va ti hlawula vanhu lava va swi vonaka ku a va na vurhangeri bya kahle vanhu lava yiva mara va ya mahlweni va va hlawula hi ku va la ku benefita va orhandile wa khamba hi ku na vona I makhamba kambe xivutiso ku ta va ku loko ku ve hi la ku kombetela ti-branch hi tintiho swi tsandza ku sivela kwale ti-branchini ku na koho leswi mani na le tiphando va swi vulaka swi tsandzisa ku yini loko ku ri ku ti-branch ti na leswi va nge swi vitanaka gatekeeping problem ya gatekeeping a yi sunguli namuntlha ANC yi tsandzeka ku yi solve from national from province ni le ka ti-region va tsandzeka lexi endlaka ku va nga yi va yi tsandzeka I ku va languta ku a branchini I mani a fambaka na mina loko va swi vona ku I khalanga I fanele ku hlawuriwe na ni fambi na khalangi le ka region na matimba a nga na problem loko gatekeeping yi endleriwa dlambadlamba because a nga fambi na yena immediately a swi vona ku ri munhu loyi a stopiwaka I wa mina it's a problem no va fanele va nghena that's why na ti-region na ti-conference ti va na ti-problem
blame i timhaka ta ti-gatekeeping i timhaka ta ti-corruption na hinkwaswo se hi nge swi koti ene vanhu lava vonaka va hatla va lan'wa khalanga a hi agreeni ku vanhu lava vonaka va hatla va lan'wa loko munhu a fika branchini a vona ngaku ku na gatekeeping ku na yini wa lan'wa ivi ya va ndhoza lava vo ka va nga yangi xikolweni va rhanga mahlweni ene loko va rhanga mahlweni va hlawula vanhu lava yivaka ene ya lidi vanhu lava yivaka hi swona swi nga endla ku ri na namuntlha ANC va ku luzeni ka matimba nkarhi hinkwawo ene lava va nga le henhla kambe hikokwalaho ka yini va nga swi vurisanga sweswo manana na le diphando va jika le kule ka ku fanele ku scrutiniziwa leswi va swi tivaka a swi tirhi i ntswatsi phela mani na ledi tiphanda va vulavula marito ku fana na ntswatsi a nge vuli ku pha va swi tiva ku va vula yini va chava ku nkarhi wun'wana va nga vitaniwa va ta vula ku kasi mi ri yini hikuva sweswi gigavo wa ku vulavula timhaka ta ku ka ANC va nga ku yiveni na vona ku na vanhu vo tala va nga ku yiveni a va endliwi nchumu ve ri fanaka ka DC vanhu va chava hi ku vele ku chatisiweni va byeriwa ku why mi vulavula outside the ANC Nemetri danke kala a hi kumeni mahungu emisava na mani Nkosi na Chauke nhlekani Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela. Khalanga ni muhumelerisi kwala studio vugevenga lebyi endlekaka matlhelo ngopfungopfu ya Mkhudlu i swigevenga swi endlaka vugevenga ehenhla ka swigevenga ku tale ngopfu revenge ka swilo leswi endlekaka Mkhudlu on one of few incident kun'wana ku va ti-mistaken identity mara swigevenga leswi endlaka vugevenga lebyi bya ku dlaya vanhu ku va swigevenga ehenhla ka swigevenga inkomu Khalanga Rixile botpete ni ta nghena ka nhlokomhaka liya ya vugevenga ya maphorisa matsanana la tikweni botpete maphorisa matsongo la tikweni na nawu wa laveka botpete wa ku loko ri za ri pela kwala ko ma 10 ku ya le va veka nawu ku ri a ka ha laveki munhu xitaratini hi njhe va COVID-19 minkarhi liya na vusiku a va veki nawu wa ku jikajikiwa ku jikajika maphorisa ntsena ene na maphorisa a swi ri kahle ku va tirhisana na masocha va humesa masocha lomu tikampeni va gada tiko leri se ri bihile botpete siku na siku ku ri ku dlayaniweni tiko leri bihile botpete ku vula ka ntiyiso tiko leri se ri bihile ra chavisa botpete ra chavisa inkomu Patricia mhaka ya vona Lady Phando a yi twali kahle mhaka ya ku ma vona loko nsati o za a famba vukatini a vulavula ku biha hi wanuna vanhu vo tala va nge mu yingiseli because va ta hleketa u lo kwata lo vana Lady Phando hi vona va nga endlela ti-tariff hi ku fika va kucetela vanhu va ANC ku yima na vo Palestine hi endla yini okay i khale va ri kona from 1994 va ri ministara va ri n'wansati va endle yini ku komba ku vavasati a va rhangi mahlweni vavasati va tele ngopfu ka ANC mara ku vhotela wanuna hi mhaka ya ku sweswi vona va le handle ku na un'wana va mi navela ku a nghena a va lavi lava van'wana vo Mashatile na vo Mbalula na vo mani vona va lava ku vuya hi backdoor swilo swo tala va fanele va swi vulavula va ri ka NEC a swi ta komba ku va serious sweswi mhaka yi ku vo va na mbitsi ku vona va kona vo lava ku va nghenisa munhu un'wana vo swi vulavula hi mhaka ku a ni ta tshunela ti-election ta ANC na hi nge va twisi hi nge va yingiseli kahle va yi dlesa ti-tariff mani lava vaxomi kokwani Patrick na kokwani Cindana hina hi nga aka ka ria se vugevenga byi nge pfuki byi yerini ho byi vanga hi hina vini hi mhaka ku loko muti wu nga tshami hi munhu i teka muti wa ka vona a suka a tshama John a wu nyika vanhu va ku ta va huma le matikweni ma le handle van'we va bela tichechisa kwalani van'we va endla maplanga ivi navusiku loko se va hetini swilo sweswo navusiku va famba va teketela va nghenetela mimitini ya vanhu va teketela swilo van'we va rhepiwa van'we va dlayiwa wa hina loko hi ri tindhuneni hi ri lomu mithinini ya tindhuna na le tihosini hi nga vulavuli hi xina va aka ganga ku mimiti leyi ya ku a ya ha tshami hi munhu leyi va nga hoxa vanhu va ku ta va huma hi le handle a ya ha yi lavi a va fambi va nga hungutana a ni va to famba hi muganga ya ku lowu na vona se mari wa ha ku loko a hi muti wu nga ri na munhu i teka muti u siya na munhu wa ku ta a huma hi le handle a hela a ku yiverini ku tlhe ku ya kumiwa swilo swa ku yiviwa kwala ndlwini ya wena i hele ku mani yi ngheni a wu yi ngheni njhani hi ku lwa emuti wa wena a swi heli na swoho sweswe
ku yiwa lomu tindhuneni na le tihosini lomu ku ya vulavuriwa hi swona va nga ha laveki. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi. Hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona, kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi, ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM, makombandlela. Ila inga kona mingiselo Munghana Lonene FM hi vuyile xiphemu xa vumbirhi lexi nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM. Khume n'we tibira ora ya 13 mina ni khalanga Pet Mathebula n'wana risimati wa Jimo wa xitlangoma xingiritano wa xicecana makona wa Ndandhazi ha ku tisela nongonoko Afrika wa vulavula kusuka studio 1 hi le Masingita Mall again. Kambe twana hi lava ku bula na mhleri wa politiki Good Enough Mashego hi twa ku mani lava un'wana mingisera ange va hi dlayise ti-tariffs leswi va swi vulaku na loko ri ku ntswatsi va swi vula xitswatsi na laha swi ya ku kona ke a hi amukeleni Good Enough Mashego hi twa ku yena i ri yini. Good Enough nhlekani braped na vangiseri va Afrika wa vulavula. ni lava hi bulanyana kantsongo hi timhaka leti ti nga mahungwini swinene ta manana na Lady Phando kahle va ri yini leswi make na Lady Phando vulavulaka so i leswa ku ri swi vulavuriwe hi ANC hi 2012 ka papira ra va ku organizational renewal, i phinda yi vulavula hi so hi 2023 ka papira rin'wanyana na rora organizational renewal. So hi 2012 a va na papira a va ku xilungu va ku na organizational renewal, va ku building the ANC as a movement for transformation and strategic center of power. Nkarhi woleyo ANC a yi khomiwe i tatana Jacob Zuma na malembe mantlhanu a ri ka ku rhanga ANC. So leya 2023 hi yo organizational renewal futhi. So leswi a swi vulavulaka make Phando a hi swilo leswintshwa, i swilo swa ku ri ANC ku sungula khale swi vulavula, mara i swi vulavula ku tsakisa vanhu loko ku ya ka nhlawulo kumbe loko ku ya ka nhlalo wa yona kumbe loko ku ya ka nhlawulo wa tiko. La ka ndlela leyi vufambisi va fambisaka swilo yo swi swo a swi tikombi ku ri mapapira lawa mambirhi mapapira lawa vulavulaka. So na Lady Phando u komba ku ri u frustrated, ku na frustration yin'wanyana ku ri kumbe va tsarile a ri koka vurhangeri ka ANC hi nkarhi loya mara a nga voni nchumu ku ri va vulavule wo wa ku ri sweswi wa endleka ka ANC ya Cyril Ramaphosa. kambe xivutiso ku ta va ku loko ku ve va vulavula ku tsakisa vanhu phela laha a va vulavula na vanhu na swirho swa ANC ngopfungopfu Women's League, se xivutiso ku va la ku tsakisana hi xivona kumbe a va tiva ku vateki va mahungu va ta swi humesa hi ku loko ri ku swi vulavuriwa hi 2012 hi 2025 i ncini xi ku swa ha vulavuriwa hi ku a swi endliwangi. Yeah, and memorial lecture leyi a yi endla make Phando i memorial lecture munhu wa ku ri a tiva timhaka ta yena, munhu wa ku ri ku rhange Women's League ndzhaku hi nkarhi leyi endzhaku ku ri va yi ta anniwa. Make Getty Chope munhu wa ku ri a tiva vurhangeri, munhu wa ku ri a ri loko va ku munhu u khoma swilo kahle na mavoko ku tika, a ri munhu wa ku ri na mavoko ku tika. So u tiva kahle ku ri loko u endla memorial lecture munhu loyi u love lembe leri in May, loko u endla memorial lecture na kona loko ku endla ye make Lady Phando ku ri a ri minister wa international relations, ku na swilo swa ku tala swa ku ri vanhu va swi rhandza ye ngopfungopfu mhaka ya le Palestine ya le Gaza. So u tivile ku ri ku ta va ku na vateka mahungu ku ri mhaka lati ya vulavulaka i ta helelela vanhu va lola yo. So u vulavula a tiva kahle ku ri sweswi a nga vulavula swilo swa ku ri munhu loko a tshama a nga ku lolo leswi fanele a swi vulavula le ka ANC loko a ri ndzeni ka ANC, mara u swi vulavula a tiva ku ri swi ta humelela vanhu va ta sungula ku vulavula kumbe ku ya hi ye u swi vona ku ri kumbe vurhangeri bya ANC sweswi vu ta dyondza swin'wanyana loko vu yingisela vanhu ku fana na lava foneke sweswi va vulavulaka ku ri swi vulavuriwa i mhaka nhlawulo ntsena. U anakanya ku ri kumbe swi ta endleka ku ri vo Cyril Ramaphosa vo Paul Mashatile na van'wana kumbe va ta yingisela vanhu va ta ku vanhu va rila sweswi ku laveka hina yi lumisa, mara i swilo swa ku ri u vulavula a tiva ku ri va teka mahungu va ta va ri kona. se ni byeleni swi ta koteka hi ku kusukela 2012 a swi kotekanga and glory ya ANC ya khaya ya hansi, se swi vula yini? Swi vula ku
a swi nge koteki ku ANC yi tlhelela ka their own glory ku ya hi laha a vulavula ha koho hi ku leswi a swi vulaku ku sukusela khale swi ka swi vulavuriwa a swi le ku ndlekeni. Leswi ku faneleke swi endleka bra Paul swi vulavuriwe hi lembe ra ndzhaku leyi i nkarhi leyi ANC rhanga yi Thabo Mbeki leswaku ku laveka ANC yi sungula ku va political party va vandla ra politiki yi nga vi leswi swa liberation movement i ku i ndlela leyi fambisaka swilo yo i fambisa swilo hi mhaka ti-liberation movement ku ri ku na vanhu van'wana va ku ri a vulavuli nchumu vo ku na swifihlo ku na ti-secret ta ku tala ngopfu la ka ANC so ene loko swilo swi bihile a vulavuli so a le handle ku laveka u pela le ndzeni u ta fela a le ndzeni leswo u swi endla loko u ri liberation movement u tiva leswaku ku na nyimpi ya ku ri u lwa na mabunu a lava leswaku mabunu va ta tiva ku ri yini leswi mi swi vulavulaka kumbe leswaku ku nga twisisani la ka vandla ra politiki mara i nkarhi wa Thabo Mbeki u zamile katsongo ku ri a ta endla ANC va political party ku va political party after vulavula ku ri ndlela leyi va nyikaka vanhu va kumaka ntirho ka mfumo kumbe ka machinery ya mfumo a ku nge vi cater deployment leyi vonaka sweswi leyi endlaka leswaku ku va na swilo swa ku biha ka Eskom ka kun'wanyana a ku ta va ku ri cater deployment ya ku ri i tirhisa leswi munhu a swi dyondzeke leswi munhu a swi tivaka kumbe va ku loko u ri lunga ra ANC u fila form ya ANC ku laveka va byela ku ri no mehe ndi munhu wa radio man ndzi swi tiva ngopfu ku fambisa nongonoko ka radio lweyi mani lweyi i munhu wa ku ri u join ANC mara u endle swilo swa chemical engineering so loko u ri le ka ANC va lava munhu wa ku ri u ta fambisa laboratory kun'wanyana va ya ka cater deployment va teka munhu cater ya vo wa ku ri u khome BSc ya ku ri i related na chemical na to ti-chemical level lava ku endla to so after endla ku ri ANC i rhandziwa kumbe i attracta vanhu va ku ri va dyondzile va tiva ku ri me loko ni ri scientist kumbe ni ri engineer kumbe ni ri mu-electrician loko ni joina ANC swi ta ni pfuna ku ri ni kuma ntirho le ka Eskom mara loko va ri liberation movement va ku na ku deploya ku vanhu ka ti-strategic position va ku veka ku ri u ta hlola va ku tshama laha i byela ku ri ku nthule mani kwala so ku nga pfumeli ka ANC i nkarhi wa Thabo Mbeki ku ri i va political ku va vandla ra politiki hi swona swi endlaka leswaku na sweswi u kuma ku ri vanhu lava vulavulaka swa ku fana na Makena Phando vanhu va tala tiva ku ri a ri minister wa science and technology a ri minister higher education and la a fambeke ko hi nkarhi leyi a khome higher education a yi twanga timhaka ta ku fana na leti ta tisita ta sweswi ta Butimanamela na luya ku ri fambile hi nkarhi leyi ka science and technology a ku na project yin'wanyana van'wana va nga hlayiyo hi le Northern Cape va ku SKA satellite SKA satellite program ya ku ri endliwa hi Afrika-Dzonga na Australia and yi ku ri yi tirhisa yi tiko rinkwawo kumbe ngaku misava hinkwawo yi ta tirhisa project leyi loko va lava ku dyondza va lava ku dyondza swin'wanyana hi ku ri ku endlaka yini leyi ka tinyeleti a ri minister wa science nkarhi leyi project leyi sungula na nkarhi leyi fambisiwa so i munhu wa ku ri munhu u ta vula ku ri Nelson Phando i munhu wa ku ri u hlarile i munhu wa ku ri wa tiva ku ri huma kwini u huma ka Matthews ka tatana Matthews ku ri a ri murhangeri wa ANC so i munhu wa ku ri u dyondzile mara swi vutise ku ri swilo yini ku ri loko u languta vurhangeri vya ANC kumbe vurhangeri vya Women's League kumbe vurhangeri vya mfumo u kuma ku ri ku na vanhu van'wana va tekiwa a fakiwa lava ku no u ta fambisa Eskom u ta fambisa SARS u ta fambisa yini va nga na maphepha so swa byela ku ri i ndlela leyi va fambisaka swilo va fambisa swilo i ku ri wena loko bra pet famba leyi u tshama leyi u ta languta ku ri maxiko va endla yini hayi ku ri va ku famba leyi u tiva swin'wana ku fambisa nongonoko so ku laveka ANC loko ku laveka ku endleka leswaku na vula leswo tolo ku laveka i vuyela ndzhaku va ta endla ku ri ku ta va political party ku va political party ku ta komba leswaku a yi vulavuli vanhu va ti-membership ntsena hi vulavula na vanhu va ku ri vo va ta ku me ndi famba na ANC mara a ku na membership so ku laveka va dlaya mhaka ya membership va na membership ya ANC mara ku va na vanhu lava volunteer for ANC loko ku na nhlawulo a tiva ku ri na me nga kuma ntirho hi mhaka ku ri a ku na membership a ku na munhu a ka kumaka ntirho hi mhaka ku ri yehe i member ANC ni kombela mi ni khomela tani hi ku ni la ku vulavula ku i nkarhi wa kahle ke lowu loko se mi la ta tisa timhaka ta ku varhangeri va fanele va hleriwa swi ku tluka swi ku thyakala loko van'wana lava va nga rindzela ku nghena ka switulu leswiwani va nga ri ka xiyimo xa kahle a hi ndlela yin'wana yo lava ku ta va pfalela handle na mi ta ni hlamula loko hi vuya
amahungu mavhengeleni good enough Mashego moni sungula no hundza hi laha la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona inokora ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM komba ndlela a hi yeni mahlweni le ku buleni na good enough Mashego mhleri wa politiki lava hi nge le ku buleni na vona andakala ku manana na le diphando va vulavurile ku swi ta lava ku hleriwa kahle varhangeri lava va fanele ku va hlawuriwa ku ya mahlweni eka vandla ra African National Congress hi ndlela yaleyo good enough ni khensini loko mi ni khomerile xivutiso xa mina mi xi twile n'wina mi hlamula ku yini Rapid loko o languta vulunga va ANC ina 1.4 million ya vanhu va ku ri va khome tikhati va ku va xilungu va ku va in good standing va khome tikhati ta ANC 1.4 million ya vo mara loko u languta lembe leri hundzeke nkarhi wa nhlawulo ANC yi hlawuriwe vanhu 12 million ya vo ku ya i ndlela leyi ANC vulavulaka yo sweswi loko va vulavula vurhangeri va ANC na malunga ANC swi vulavula leswaku loko ku na swin'wanyana leswi faneke swi endleka ntirho kumbe municipal manager kumbe CFO kumbe yinini kun'wanyana ka ti-parastatal la ta la Afrika-Dzonga 200 and something ya to kumbe ka timasipala kumbe kwini ku laveka va kuma vanhu lava ta va nyikaka ntirho la ka 1.4 million leyi hayi ka 12 million leyi ku votela ANC i leswi me sweswi ndi ku loko ANC i lava ku lunghisa swilo ku fambisa swilo kahle i ndlela leyi makena le diphanda vulelaka so ku laveka namuntlha kumbe n'weti letaka va dissolve membership ya vona va vulavula leswaku a ku na munhu wa ku remember ANC leswi vulaka ku ri a ku na munhu lo a nga tlakurisa voko a ku ndi vone ku na position ya director ku laveka ntirho i kuma position leyi because u ta va byela ku ri u lava position leyi maka ku ri u ri mani we mara ku laveka ku ri loko va ku ku laveka municipal manager wa le Bushbuckridge kumbe Polokwane va kombela ku ri vanhu va tisa ti-CV hayi ku ri va endlela leswi ku fambisa nawu ku ri va ta ku a ku na 7 ya ti-candidate va interviewile lava kume munhu a tiva loko a tshame a ri kaya ku ri loko ni faka CV ya me and va appointe company ya ku ri yi timerile yo leta interview vanhu na me ni nga wu kuma ntirho maka ku ri a ni me lunga la ANC a ku na munhu la Afrika-Dzonga ku ri i member ANC so loko ANC i nga lavi ku xavaralisa vu membership ya yo i nga lavi ku dissolve membership ya yo a ku na leswi ta lunga hi mhaka ku ri malunga ANC i ku ri ha tiva brapet me ni nga vulavula we nga swi koti ku vulavula vana leswi swilungu va ku i entitlement ku ri me ku ranga hina la hina loko ku na 10 fane ku kuma hina ma ANC loko ku na ntirho ku ranga kuma hina loko ku na ma EFDL ku ranga ku nghena vo muzala va hina so i leswi endlaka ku ri vanhu loko nkarhi u famba va nga rhandzi ANC nkarhi wa mandela ANC a yi kuma vo 78% kumbe 80 something percent sweswi kume 40% ku laveka va ti vutisa va endla research ka yo va appointa law firm ku ri va byela ku ri 42-43% ya vanhu lava ye kwini lava ku va votela ANC nkarhi wa Mandela na laka 65% ya Mbeki ku ri kusuka 55 ya ka 40 ku ri 25% le iye kwini ku ri munhu a nga vulavuli ku ri va ye ka MK Party a nga vulavuli ku ri va ye ka EFF va ye kwini swilo yini va fambile mhaka ku ri munhu u ta hlawula loko se va ku na ntirho va va teke mani wa branch ya ANC ku na ntirho va teke mani wa le region ka ANC so ene munhu wa mutiva ku munhu le artishera tolo mara namuntlha se municipal manager a nga na maphepha a nga dyondzanga a nga na masters mara munhu maka ku ri ye a nga ri lungu ra ANC a nga swi koti ku tikuma ntirho so loko va lava ku ri ANC ya vo i na le tiphando loko a lava na ye ku ri ka vurhangeri va ANC ku ANC i tlakuka i ta kuma kumbe 50% kumbe 60% va dissolve membership mundzuku ku nga vi na munhu loyi a ta ku byela ku ri me lunga la ANC vanhu hinkwavo va ta ku no hinkwerhu ya fana so loko ku na ntirho hinkwerhu ta applya hinkwerhu ta kuma ntirho i swona swilo ntsena leswi ta endlaka ku ri ANC yi swi kota ku tlakuka swi ta komba ku ri ANC a yi liberation movement i political party leyi pfumelaka ku ri munhu sweswi brapet ku vula swin'wanyana ka DA ku ya ka nhlawulo wa lembe leri taka va ku loko u lava ku va khanselara ku na fomu yin'wana ka website ya vona va ku wo fila fomu leyi loko u lava ku khanselara a swi vulavuli ku ri kumbe ulunga ra DA kumbe njhani loko u lava ku va khanselara se vo va ta ku vheta va ta ku nominate loko u lava ku ri nominate we so swi tsandza kwini ka ANC ku ri ANC na yi dissolve membership ya yoho va ta ku loko community i na munhu loyi va lavaka leswaku a rhangela ta va mukhanselara va famba hi munhu yoleyo a ta va mukhanselara ku na ku ri va ta
teka home kumbe teka mbuti va ku hi leyi phela mbuti leyi yi yimele ANC ku laveka mi vhotela yena loko mi tiva ku ri ku na munhu loyi a nga swi kotaka ku tirha ntirho good enough I kona ku yiveni va ka mbuti wa ka hayi le mbuti va ku byela va ku mbuti leyi ya ANC le vhotela ni mbuti leyi that's why ku nga na service delivery ka tindhawu ta ku tala ngopfu ku ri ku vhoteliwa vanhu va ku ri a nga swi koti prophet ku na swivula swin'wana swa swilungu le America le va ta ku byela ku ri loko u lava ku va president ya America sa ku sungula va languta le kaya ku ri ndyangu wa wena wu njhani loko va kuma ku ri a wu swi koti ku fambisa kahle ndyangu wa wena u ta swi kota njhani ku fambisa vanhu va ku tala ngopfu tsandziwa hi wansati na van'wana va wena na switsongwana swa wena u ta swi kota njhani so mara la Afrika-Dzonga ku na ku ri munhu a ri principal u kume principal a famba kumbe ndako yisathu ku ri sati yi fambisa na vo u kume principal next month a ku byela ku ri munhu loyi se municipal manager u tsandziwe xikolo loko u languta xikolo xa yena a xi nga endli swilo kahle Eastern Cape example ya kahle ku ri a ku na swilo leswi fambaka kahle Eastern Cape mara yi vonile munhu wa ku fana na Oscar Mawuyana u lava ku va president ya ANC so tivisa ku ri munhu wa ku ri u tsandziwile loko a ri le Eastern Cape u ta swi kota njhani ku fambisa tiko ra ku fana na Afrika-Dzonga a hetseleni hi leyiwani good enough ya ku ka ha ri ka ntshamo wa luwa xandla xa matsalani general wa ANC i ri hayikho nyikana vavasati timetro se mina hawu va nyikiwa njhani timetro kumbe vavasati lava vo ka va nga votani hi xivona kumbe vo ka va nga votiwi kumbe n'wena mi vona ku a fanele ku ndeka yini loko vavasati va fanele va nyikiwa timetro hi ku loko ku ri dada murero xikombiso i lo hlawuriwa ku va mutshama xitulu wa rijini yaleyo ya Gauteng Pheta ku na munhu loyi a faneleke a nyikiwa nchumu laha ku nyika munhu hi yona leswi ni lavaka ku cater deploy i swona leswi dlayaka ANC swa ku nyika vanhu swilo a ku na munhu loyi a faneleke a nyikiwa swilo na le Phando vulavurile ku ri regret ya ku ri i lambe ra 2017 hi nkarhi leyi Tatana Cyril Ramaphosa a lava leswaku a ta fambisana na yena ku va deputy a nga pfumelanga hi nkarhi i leswi endleka leswaku David Mabuza a hetelela a nghena ta va deputy leswi kombaka ku ri kambe a pfumerile 2017 swi nga endleka ku ri Tatana Cyril loko se ku ta nhlawulo wa lembe leri hundzeka a ta ku no na legi Phando swi teko famba na swona hi ku ri a tiva ku ri u hlawule munhu wa kahle la ta swi koteka ku fambisa Afrika-Dzonga ku fana na nkarhi leyi Nelson Mandela a kota ku nyika Thabo Mbeki ndzhaku ka 10 yin'we ntsena so mara leswi a va swi vulavula ku ri ku ri leswi se nkarhi ku ri timetro ti fambisiwa hi vanhu va xisati ku ri na president ku va munhu wa xisati xa ku sungula loko u lava ku rhanga ku laveka u hlawuriwa leswaku va na entitlement vulavurile ku ri problem ya malunga ANC ya na entitlement malunga Women's League na entitlement leyikulu ngopfu ku ri ku kuma ti-province ta ku fana na vo Free State ta ku fana na vo Mpumalanga ta ku fana ku tekiwa vanhu va Women's League va nyikiwa to ene a ku na swilo leswi fambaka kahle timeyara va fambiwe hayi ku ri va xisati va swi koti ku rhanga hi mhaka leyi leswaku ku na vasati va ku tala lava ku ri va nga swi kota ku rhanga mara unfortunately u kuma ku ri a hi vo malunga ANC na loko a khume masters ya public administration na loko a na PhD ya yena va nge mi nyiki vumera ku no hi mhaka ku ri hi twile ku ri u swi kota ku fambisa swilo mhaka risenga kumbe mhaka maluleka teka maso va nge mi nyiki va ta kuma leyo ku ri hi lunga ra ANC va ku khoma lasi va veka vanhu va xinuna ku ri va ta swi kota ku mi languta ku ri fambisa swilo kahle loko va lava ku rhanga ku laveka va hlawuriwa ku laveka va contest swa ku ri loko ku ka nhlawulo va ta ku byela ku ri man fambela camp ya mani swi nge tirhi ene leswi va vulavula tolo loko va vulavula malembe man'wanyana na munhu ku fana na le a ri khale ka president yako Margaret Dlamini a ta ku loko ku nga vi munhu wa xisati swi komba patriarchy swa komba ku ri a ku na dyondzo ka Women's League ku va ta dyondzisa vanhu ku ri loko u vulavula patriarchy vulavula swilo leswi njhani loko u vulavula gender based violence vulavula swilo leswi njhani so ku laveka ku sungula dyondzo before ku nga hlawuriwa vanhu endzhaku va ta rhanga va ku fana na le Phando ku ri va ta rhanga loko va ku laveka munhu a teka vumeyara swi kahle va teke va nyike makena le Phando yi vone ku va ta pfumela na good enough Sheikh khensiri swinene nkarhi wa n'wena khensamela hi tweneni ku manga msa awara ya mbirhi ya ta va yimisekini kusuka kwalano ya mahlweni hi langutela ku bula na nkulukumba kumbe brigadier Donald Ndluli kambe ke a hi tweneni ku manga msa awara ya n'we ya awara ya mbirhi ya ta yimisekini a yamkeleni sesi Lilian Hlavangwana ya sesileli la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona
sweswo mingisero Munghana Lonene FM nangona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM kwa xela wona kusuka studio 1 le Masingita Mall ai kumeni Brigadier Donald Mdluli va vulavulela maphorisa ya le Mpumalanga ila ku bula na vona hitwa ku vari yini ku xiyimo xitetani Brigadier inhlakani mi amukeri ka Munghana Lonene inhlakani tatana Khalanga tet Matebula xikan'we na vayingiseri va Africa wa vulavula Brigadier ai twala hi nga ri kahle ngopfu a Mpumalanga ku hela loko ka vhiki kuna swo tala leswi swi nga humelela kambe ni kombela ku ni swi twa hi tihlo ra n'we tanihi xiphorisa ku n'wina tanihi maphorisa mi vone yini loko swi ta ka timhaka ta vugevenga ku hela loko ka vhiki eMpumalanga ntiyiso hi vone ku humelela vugevenga hi ndlela leyi a yi nga tshamisekanga laha ku nga sungula ku va na mhangu liya ya le Mkhuhlu laha ku nga duvuriwa vanhu vanharhu lava va famba hi movha wa Mercedes Benz lava nga duvuriwa vambirhi va lovela kwala ndhawini liya lowun'wana a ya lovela exibedhlele then hi tlhe hi va na mhangu leyi nga humelela endhawini ya le Nkangala laha hi nga kuma ku va na vanhu lava a va karhi va famba hi movha wa VW Polo lava a va ringeta ku va va yima tlhelo ka patu va ringeta ku va va tipfuna loko va ta hlaseriwa hi va ehleketeriwa exikarhi ka vona ku vikiwa ku na phorisa endhawu ya le Belfast a ku ri wa Vuntlhanu laha ku nga humelela mhangu leya le Mkhuhlu kambe ku ri hi vo 10 navusiku loko va karhi va ha khome vanhu lava nkunzi va va humesele swibamu maphorisa ya hina va fika ka ndhawu liya hi ku a yi karhata ngopfu ku vanhu va khomiwa nkunzi ka ndhawu liya ku vuriwa na swilo swa ku va na blue light robberies ku va na swo fana na sweswiya loko va fika loko va ha ti tivisa ku hi vona maphorisa hi loko lava swigevenga va sungula ku duvula maphorisa lava nga tlherisela laha va nga ringeta ku baleka lava swigevenga hi movha wa Datsun kambe wu fike wu ya chayisa un'wana ringeta ku tsutsuma hi milenge ku va va ri mune then loko hi fika kwalaya va kuma ku vambirhi a va hanya wun'we loyi a vikiweke tanihi warrant officer wa maphorisa wa detective leyi a tirhaku Pinar a nga kumeka ku vikiwa ku se i hundzile emisaveni lava nharhu hinkwavo na ku katsa na loyi a tsutsuma a baleka va ve va khomiwa so namuntlha nje va fane va tihumelerisa court hi tlhe hi kuma na movha ya xiphorisa leyi a yi nyikiwe warrant officer yi fihle kun'wana a ka purasi rin'wana kwalaha kusuhi na laha ku nga humelela mhangu leyi movha a yi nyikiwe warrant officer loyi ku a tirha ntirho wa xiphorisa wa standby endhawini ya le Pinar then hi ku sweswo swa ha ri switsongo hi sonta ku nga tolo a kerekeni yin'wana ku nghena va ehleketeriwa lava a va khome swibamu va fika va duvula va khoma nkunzi va tekela vanhu swilo swa vona leyi nga mhangu leyi se yi ta va yi ri ra vumbirhi endzhakunyana ka leyi ya ku endleka kwalaha Mkhuhlu kumbe hi na tona timhangu leti ka tindhawu to hambanahambana tikerekeni laha va ehleketeriwa va fikaku va nghenela vanhu lava va karhi va ri ku khongeleni va va khoma nkunzi so mara ha swi tiva ku hi ku tirhisana na vaakatiko hi va na ku boxeketa loko hi ta swi tsundzuka apart ku hala Nkangala ku tshama ku nghena vanhu va hisa mabazi va mbale tibaradlava va nga tivi ku hi va mani va pfale xikandza kambe hi kote ku va hi va kuma hikwalaho ka ntirhisano lowu nga na wona na vaakatiko se loko no va ri ri muaki loyi ni lavaka ku ya tshama a Mpumalanga ni nga ku languteka ku ri hlayisekile hi leswi a hi swi tivisa swo kumbe hi nga vula ku veri vugevenga se byi ti nyika matimba leswi swi nga va ku swi kha swi komba ku hayikho xipano xa n'wina tanihi maphorisa xi le ku tsandzekeni i ndhawu leyi vanhu va nga akaku hi ku na loko u languta hi tinhlayo ta vugevenga Mpumalanga hi yona yi tikombaka yi ri ndhawu leyi nga hlayiseka
ko va hi ku timhangu sweswi hi hanya ka democracy a hi fihli swilo leswi endlekaka hi fanele hi swi tivisa hi ku lemukisa na vanhu ku a va ti voneli ku fana na timhangu ti tale tikerekeni ku vanhu hi nga pfali mahlo a hi pfuleni a hi tlhariheni hi nga ku ni tala ku swi vula ni ku hi nga vuli ku ti dya ka mboxana ku mundzuku loko ti heta ti ta hale ka hina loko hi miyela na swilo munhu a ta fika xavisa riqingho ra le nyongeni u ri xava hi ku ri chipili i iPhone hayi ya kumeka va ku nyika swilo leswi u swi vonaka ku mara ntsengo wa swona a wu fanelanga wu le hansi swinene u fanele u va na ku hleketa ku mara xexi munhu a ni xaviselaka xo xi huma kwini so hi la ku tisa mhaka leyi ka vaakatiko ku hi na ndzima leyikulu leyi hi fanele hi tlanga nkarhi lowo hi ta tshama hi tshamela le va ku humelela vugevenga ka a ni swi ngheni a ni lavi ku ya bokisini a ni lavi ku ya pakalo hi swona swi endlaka ku swigevenga leswi swi va na ntiya nhlana wo va ya mahlweni na ku endla vugevenga so a hi vulavuleni hi swona a hi swi lunghiseni vaakatiko hi nga ku i ntirho wa maphorisa va ri voxe i ntirho wa hina hinkwenu ku i tiko ra hina leri ri va ku ri onhaka hi ndlela leyi. Brigadier ku na un'wana a nga nghena ka xikombiso xa kereke ni n'wi khahlile ni ku a nyiki maphorisa vumbhoni kambe yena ku ya hi yena i ri tikereke ha ti vona kambe hi ku hehla ka yena kereke leyi ko va na swin'wana swi nge le ku endliweni ve ri ku na ntlawa wun'wana ve ri i tepu ma wu tiva va ri yini va ri ku na ntlawa wun'wana mkhuhlu na maphorisa va swi tiva na vaaki va swi tiva ve ri i tepu mitlawa ya vugevenga muhaxi kumbe mitlawa leyi nga kona hambi kwalaha ndhawini ya le Calcutta a ku ri na ndhawu yin'wana yi vitiwaka hi le Mariti a yi karhata ngopfu hi vugevenga bya mitlawa kambe loko lava va tshamaka ka ndhawu liya va ta swi tiva ku khome vanhu vo tala ngopfu lava a va chaviwa lava a ku vuriwa ku a va khumbiwi hi mhaka ya ntirhisano lowu hi nga kumeka hi wu kuma na ti-information leti nga landzeleriwa vo tala va vona va khomiwile so a hi swilo leswi hi faneleke hi va hi swi tlakusa tanihi vaakatiko hi swi nyika na vito ku hayi lava ma va tiva va endla swilo because va le ku onheni mundzuku ku dlayiwa xaka ra wena mundzuku ku dlayiwa n'wana wa wena mundzuku va nghena kaya ka wena so hi kombela ku hambi swi va swi ri koho ha swi tiva ku hi kona hi na team leyi nga kona ya maphorisa leyi tirhaka hi sweswo swa ti-anti-gang kumbe lava va lwisanaka na mhaka ya vugevenga lebyi swi endliwaka hi ntlawa hi ku i vanhu lava va tiyimiseleke va va tibyela ku va tlakusiwa loko va karhi va endla sweswiya mara va karhi va onhela rixaka so ti nga va ti ri kona hi ku ti-group leti ti va ti sunguriwa a ti formali kumbe a hi swilo leswi nga tsarisiwa so na maphorisa ya hina loko va karhi va lavisisa va karhi va ri na sweswo mihleketweni ku swi endla hi mitlawa ku fana na loko mo languta sweswi va nga nghena ka kereke liya mi langutana le ka tindhawu tin'wana va nghenisa swilo swa ku va fika va duvula va swi tiva ku hi nkarhi lowu vanhu va nga kerekeni vanhu va ya ku khongeleni a va ti na swibamu a va ti va ri na miehleketo yo tisirhelela so swigevenga ngopfungopfu swi languta laha munhu ku fana na loko ku ri vusiku va tiva ku vanhu va tlele va relaxile lava nga riki na miehleketo yo ku nga humelela vugevenga lava tekaka xin'wana va swi tiva ku tirhisiwa tifoni vanhu va famba na tifoni lava ya kona van'wani tibibele va hlaya kwala ka tifoni na tinsimu va kota ku ti pfula va ti vona ka tifoni na swo talatala leswi va ku swi endleka loko munhu a ya ekerekeni famba na mali leyi a va ku a ya nyikela so i mitlawa ya swigevenga leswi nga targeta vanhu lava ya ku khongeleni kambe ni nga vula ku hi ve na lava se hi nga va khoma ka le Witbank hi nyike xiviko ku va khomiwile vambirhi ku tlhela ku kumeka na timovha na le ndhawini ya le Mhlushwa 3 ya lava va ntsevu se va khomiwile ku tlhela ku kumeka na tifoni yin'wana ya tifoni kumbe ya ti-tablet i ya n'wana wa xikolo leyi a fambe na yona a kerekeni nkarhi wu lwa va nga fika va khoma nkunzi endhawini ya le Nkomazi eka Mdladla so va khomiwile vanhu vo volava ene hi karhi hi landzelerisa ha tshemba ku hi ta va kuma hi nkarhi lowu nga heteki mbilu se a hetseleni tatana brigadier loko hi kha hi languta ka xiyimo xa muxaka lowuwani mi hetsela mikwini ka vaaki lava nga le ku hanyeni va ri na ku chava va kha va swi tiva ku
anakeni loko tshika ku mangariwa milandzu anakeni loko landzelerisiwa vanhu va khomiwa kambe xivutiso ka ha ta va xixexa ku ri loko va nga se khomiwa ka ha ri na ku chava se mi yini ka vona lexi nga xi vulaka i ku va hlohlotela ku a swi nge hi pfuni ngopfu ku va hi chava hi nga endli nchumu hi swona hikuva hi leswi lavaka hi swigevenga ku u fanele u hanya u karhi u chava va ku byela ku loko wo vulavula u swi tiva ku ndyangu wa wena ku ta humelela leswi na leswi loko u nyika maphorisa information hi ta swi tiva ndzuka siku rin'wana mi ze mi vulavula hi yona ku va hi ku a hi kumanga nkarhi wo va hi hlamula leya yo vanhu loko va vika emaphoriseni swi hela swigevenga se swi ya byeriwa ku i va mani lava nga vika ni va ni hlamusela ku leswi hi tirhisa nambara ya Crime Stop leyi nga 086001 nambara leyi a hi leyi u nga yi kumaka ka xitichi kumbe a Khonhuku kumbe a Giyani kumbe kwini i nambara leyi yaku ka call center vanhu lava a va tirhi police station so loko hi nyika information liya va yi teka va ya yisa ka ene wa kota ku va fana na app ya hina leyi hi nga na yona ya MySAPS app hambi u nga tivuli ku hi we mani ene swi tsakela sweswo ku vanhu a va hi nyiki vuxokoxoko hambi va nga tivuli ku hi va mani then mi ta vona ku loko hi kume vuxokoxoko byi ta endla yini so vanhu a hi vulavuleni loko u vona munhu makhelwana kumbe wa kwala kaya n'wana a nghena na xilo lexi u nga xi tiveki kumbe i nghena na cellphone u nga yi tivi swi vutisi kumbe hatla u swi vika hi ku sweswo loko u tirhisa ku chava u nga viki a swi nge hi vuyerisi nchumu swi ta endla ku vugevenga bya mahlweni leswi ni nga swi hlohlotelaka eka vaakatiko ku a hi vulavuleni a hi lulamiseni swilo hi na vuswikoti byo va loko hi tirhisana hi khomane hi va nchumu wun'we hi nga ka hi nga tsandzihi swigevenga leswi swi nga nhlayo ya swona yi nga le hansi ku tlula ya vaaki na maphorisa na vatirhela mfumo Nemetweli tatana Brigadier Mdluli a khensa swinene a hi lweni na byona vugevenga lebyiwani kwala hi nga kotaka ko hi ndlela yaleyo na vaaki sweswi mi nga va kombela hi khensile swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta inkomo ibamahla a khensa va lava hi bula na vona i Brigadier Donald Mdluli va suka ka maphorisa ya le Mpumalanga lava hi bula na vona va kha va hi nyika xifaniso xa hi laha swilo swi fambaka ko loko swi ta ka timhaka ta vugevenga hi ndlela yaleyo ku le ku tikeni xana n'wina mi ri yini mingiseri wa mehe na timhaka letiya ta lava va Vhembe ku na n'wana a vulavula hi timhaka ta ku ku na vukungundwani a Vhembe mi ta tsundzuka ku na hoyi yikulu yi nge li kona va the South African Municipal Workers Union hi ta ringeta ku va lava hi twaku hi nga vulavula na vona hambi ku ri munduku hi twa ku va ri yini hambi ku ri va masipala na vo hi voxe ku va ri yini hi ndlela yaleyo kambe ke na wehe loko ku ri ku koho loko ku ri ku i na swin'wana i lava ku hi byela naswo hi nga tsaka ku twa tlhelo ra wena hi ndlela yoleyo kambe sweswi ni pfumeleni ni sungula ni hundza hi laha hi ta vuya hi yisa mahlweni ndaka leswi hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM kombanela n'wana u kha ntsundzuxa la i ri khalanga wa tsundzuka ku tshame ku vulavuriwa hi timhaka ta ku a TUT ku ta va le a Giyani College leyi nga rhavi ra TUT ku ta va hi n'hweti ya Ndzati se swi tshamisekile na ni ku ina swi tsundzuka se a ku phela na sweswiwani a ku se endleka nchumu se mina hawu se hi ta fanele hi swi landzelerisa ku ya mahlweni hi twa ku endleka yini loko hi kha hi languta tlhelo lero ra TUT ku yi le ku heleni na la Giyani College ku haxawa yi ta kota ku tirha kumbe ku le ku endlekeni sweswiya van'wana va nga hehla ku swilo swo hlurisiwa hi vomu ku ri ku lakuta ku swi ta kota ku rhurhisiwa la swi ya tsakisa nkulukumba luya wa le tlhelweni leriya rin'wana se n'we mi landzelela ku timhaka ta TUT landzelerisani mi hi byela ku mi le ku voneni ka yini ku na leswi nge le ku fambeni ku himpela yi ta pfula lembe leri taku ke kambe hi nga siya kwalana hi tweneni ku muyingiseri ku na muyingiseri la layineni hi twa ku ye i hi khomeleni nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene nhlekani na vayingiseri mi pfukeni hi pfukile hi nga vona muhaxi hi pfukile n'wina mi ta hi tihi ni hlawule ku va xikalavito hi masiku ni kha ni yingisela nongonoko wa n'wina muhaxi ngopfungopfu interest ya mina yi ri ka mhaka ya ku la ku basisa na ku humesela swin'wana a rivaleni leswi nga humiku hi ndlela yona loko hi vulavula hi vukungundwani na xin'wana manana
na hinkwaswo leswo swo ka swi nga ri kahle Avembe district municipality. A hi khale muhaxi ku na huyu ya ku union yi lava ku tsutsumisa municipal manager yi tsutsumisa na executive mayor hikuva hehla hi vukungundwana. Mo komba muhaxi ni le ndzeni ka swona ni mutirhi wa Vembe lava va ni tivaka va ta nitwa na hi voice ni kheni va membara ya shop steward leyi yi nga ku hehleni ka municipal manager hi vukungundwana lebyi byi nga ri ku kona muhaxi na vayingiseri. Ni vula leswi hi mhaka ya ku nyimpi yikulu leyi yi surrounda ku MM yi sukela aka khampani ya Max Prof leyi a yi fanele yi tholiwa ku tirha timhaka ta VAT collection Avembe na Latita Africa. Leyi nga sungula muhaxi na vayingiseri i Latita Africa leyi nga thoriwa hi ndlela yo ka yi nga ri yona municipal manager tanihi accounting officer loyi a fanele a ri yena a landzelerisa ku thola and everything swi nga endleka a nga tivi nchumu. Loko a landzelerisa a lava ku tiva ku humelela yini xi ve xidyoho xikulukumba ngopfu suka aka union yi lava ku n'wi tsutsumisa. Muhaxi na vayingiseri union yi nghena njhani ka timhaka ta ku thola na ku thoriwa hi ku union yi yimela vatirhi? Muhaxi mi ta kahle nteri ni xirho xa shop steward committee ya union yo karhi kwala ya Vembe leyi nga yona yi baku huwa. Swivutiso sweswo hi union yo karhi leyi baku huwa union yo karhi leyi baku huwa union leyi baku huwa i the South African Municipal Workers Union SAM. Ni khensa ngopfu muhaxi ka sweswo. Union leyi hi vulavulaka hi yona muhaxi yi ba huwa hi mhaka kwala ka ku swin'wana swa swirho swa yona i ti-beneficiary ta ti-kickbacks from Latita Africa na Max Prof. Leswi swi nga tholiwa municipal manager a nga swi tivi loko a vutisa hi wona nandzu wa yena walowo ku ri kambe loko ri ku ti thoriwa municipal manager a nga swi tivi ti thorisiwa ku yini hi ku accounting officer i municipal manager ya sayinaka swi tiva hi mani? Xivutiso xexo mi nga na xona muhaxi hi lexi van'wani va hina hi nga na xona na yena municipal manager a nga na xona a nga tsala papila a tsalela the acting CFO a lava ku twisisa ku humelela yini a fanixiwi hi vuxokoxoko byo karhi and everything. Va tsutsuma va ya rila ka union hi ku tiva ku yona ku na leswi swi benefitaku jumpa in yi lava ku protecta vatirhi lava instead ya ku ri va humesela vuxokoxoko aka municipal manager a ta kota ku landzelerisa ku endleka yini. Number 2 muhaxi municipal manager loyi vulavulaka hi yena u fela xixin'we ntsena ku va a sapota executive mayor loyi a nga muchangani. Muhaxi union leyi vulavulaka hi yona loko yi vulavula hi nepotism na xin'wana manana Avembe sweswo i nepotism na xin'wana manana loko ku nga benefiti vona loko ku benefita vona i ramalade a ku na problem. Loko ku nga benefiti vona mi vula yini? Loko ku nga benefiti yona vona mi vula yini? Muhaxi loko ho la ku tlhelela ndzhaku ka tiposo letiya ti nga thola ta ti-general worker ti nga bahuwa ngopfu ta 130. The greatest beneficiary i swirho swa union leswi ni sevhaku na swona aka shop steward committee swi nga nghenisa maxaka na vanghana na yini hinkwavo va vona. Ni na vumbhoni byo tiya muhaxi hayi ni le ndzeni ka swona na mina a no rila hi ku kumba ni nghenisangi na wun'we wa mina mara i khale hi kha hi vula na swona ku a hi veni fair loko swi ta ka ku thola. I problem leyi nga kona Avembe muhaxi ni nga challenge ni ku muhaxi a hi endleni lifestyle audit ya swirho swa shop steward committee swa nhlangano lowu n'wina mi nga wu boxa Avembe mi ta swi vona ku a swi fambelani swilo leswi. I yini swi nga fambelani na yini? Tindzhaka leti va nga na tona kumbe hi nga na tona a ti fambelani na leswi mpandwa lowu hi kumaka wona loko n'hweti yi hela muhaxi. Mativa leyi ni nga ri ku yi twisiseni kumbexana vo va masipala va nga hi pfuna i ku
kasi i mani a tholaka loko ku ri ku tikhampani letimbirhi ti thoriwe swi nga ri nawini ku ya hi leswi municipal manager a vulaka so ti thole hi mani? Muhashi xivutiso xexo na mina ni lava xi basa mara mo ni mi komba problem leyi nga yi kona yikulu a Vhembe union yi na ntolovelo wa ku la ku va management yi tlhe yi va PMT yi tlhe yi va timeyara at the same time instead ya ku ri yi faceana na ku serva ti-interest ta vatirhi yi va vanguard ya vatirhi. Yeah, that is the issue, that is the problem. leswi swi vulaka ku okay Mash yana ni mahlweni hi swo swi endlaka ku yini? hi swona swi endlaka ku namuntlha hi mhaka ya ku ri municipal manager u lava ku va independent a tirha swilo hi ku ya hi buku ya leswi a nga dyondzela swona. Executive mayor u lava ku va executive mayor a tirha hi ku ya hi leswi nhlangano wa yena wu nga n'wi rhuma swona wa ku korhokela vaaki. Swi vanga ku problem hi mhaka ku union a yi koti ku va controla vanhu lava yi lava ku va controla yi va yona yi dictataka ku lexi a xi endliwi so lexi endliwa so nge vi na masipala hi ndlela leyo mwaxi ende na vukorhokeri a byi nge koti ku fikelela vanhu lava va faneleke va compromise ku dictate loko ya ku tsemeke mina kumbe ku tsemeke muyingiseri na kona mwaxi hi manchuhile ni ku kumixana na hamitwi se a ni hlamala se milata hi marito man'wani n'wina tanihi xikala leti mi hehla leswaku union yi dictator yi lava ku va municipal manager yi lava ku va PMT yi lava ku va meyara hileswaku yi lawula na ku thoriwa va mani yi nghenisa maxaka va i swihehlo leswi mi taka na swona muhaxi loko a swo koteka siku rin'wana mi ni teka mi ni kombela kwala moyeni na xirho xin'we xa union hambi ku nga va chairperson ku nga va secretary kumbe ku nga va yini hi va na njhekanjhekisano ni ndlala vuxokoxoko hinkwabyo erivaleni va countara va responda hi vona muhaxi ku hi kwihi sweswo a swi hluphi sweswo hi ku loko hi kha hi vulavula hi kutani hi ta va nyika nkarhi wa ku hlamula se loko va fanele va hlamula na vona na n'wina mi ta fanele ku va mi ri kona ni ta byela muhumelerisi va teka nomboro ya n'wina lexi a ni lava ngopfu xona a ku lava ku tiva ku n'wina ke lexi xi endlaka ku mi ze mi yima mi kutani i mhaka ya ku mi landzelela ntiyiso kumbe na n'wina mi le ku ringeteni ku pfala swin'wana? muhaxi hi na ho lavaka ku va na clean governance vukorhokeri byi nga compromiseki byi ya aka vaakatiko hi ndlela leyi nga fanela. Masipala wa Vhembe wu tirhela vaakatiko hi ku ya hi population demography ya yona ku nga ri ku loyi i Mchangani loyi i Mvenda. All opportunities leti ti nga kona munhu un'wana na un'wana a tekiwi based on merit loko ri ku i xiyenge xa ntirho kumbe i contract ku nga ri hi ku loyi u connected na swirho swa union loyi u connected na mani leswi na a Vhembe. Se xiyimo xi njhani sweswi ni nge le ku vulavuleni na n'wina namuntlha ku le ku tirhiweni kumbe ku terekiwini? Ku tirhiwa ka tirhiwa muhaxi ko va ku union yona yi le ku influenceni ka vatirhi ku va bebisa mavoko. Ni vulavula na sweswi loko ni nga hoxisi ni ta swi twa kwala moyeni mahungu ma nghena va ku ve ku na strike ku na timachi. All these things ti emiwa ka ku la ku discredita mintirho leyinene yi nga ku endliweni hi municipal manager, executive mayor na council ya vona. ni metweni khensini tlhelo rero hi ta ringeta ku lava swiyenge leswin'wana mi nga swi tshaha hinkwaswo hi twa ku swona swi tiva yini. Ni khensini swinene buti wa mina. Thank you. Inkomo ma swi vona leswi hi tshamaka kha hi vulavula hi swona la ka nongonoko wa lowa Afrika wa vulavula ku vanhu va ta yima va ku hina hi yimela vatirhi ku nga ri ku va yimela vatirhi va yimela vovinyi mara ho hleketelela ni sweswi hi twa tlhelo ra vona kambe loko ha tiva leri tlhelo hi ta teka rihi se swi nga leswi Sam Vhembe mina ni tiva yi ri yin'wana ya minhlangano ya vatirhi yo tirha hi ku yi teka ma tsundzuka ku yo vilela
loko vanhu va kha va teka timali va ti yisa a VBS hi yo yivilela hi yo mhaka ka ha ri ku tengiwa milandzu ya ku dlawa ka van'wani va swirho swa SAMU lava va tirhaka ku yimisela ku vona ku nga vi na vukungundwana se loko ku ve se yi hehliwa hi leswi ku ve yo yi na track record ya kahle yo ku lwisana na vukungundwana swi ta ku hetelela swi nga ha vi swona loko swi ta ka timhaka ta nhlangano wa vatirhi kambe nhlangano wa vatirhi xikongomelo nkulu xa vona ku vona ku vatirhi va na switirhi vatirhi va tirha ani hi sweswo va tirha ka mbangu lowunene ku thoriwe mani a ku thoriwa mani a va ngheni minhlangano ya vatirhi ka sweswo kambe hi ta twa ku endleka yini hi ta ringeta ku va lava va SAMU va ta hlamula loko swo tshika swi lavekile hi ta lava na vo va meyara na municipal manager kumbe mbulavuleri wa vona va ta hi byela ku tikhampani letimbirhi va nge ya ti thoriwangi ti thoriwe swi nga ri nawini ti thole hi mani a ku thori municipal manager kasi hi ku tsundzuka un'wana municipal manager siku rin'wana tshama ku hayi lava hala ni va thorile leswo tani na tani swi ta swi ka swi lunga u nga ri khale hambi leswi a nga se vuya ka ta mi byela ku swi fika kwihi mara hi leswi ni vulaka swona ku thola ti-municipal manager se loko municipal manager a nga swi tivi swi vula ku ti thoriwe a ri ku acteni kambe swa siku rin'wana swoswoleswo mintsero Munghana Lonene FM nongonoko wa humelerisiwe Cindani Eric Mabasa ni khalanga Pat Mathebula a hlangane na nongonoko lowu fanaka Munduku lowu a humelerisa nongonoko lowu a ku ri Cindani a ri studio 2A mina ni le a Masingita Mola studio 1 ni famba na Thunduza wa ka Minga sesilili lava na mahungu ya misava ya awara ya 2 kusuka kwalano dzumba ra mina na Ike Ngoveni mbana siku lerinene nani tata Etshwane Pheli Soshana Marabi Mams Katsanale Makaunyane hina wena hi 95.6 FM Munghana Lonene FM Makombandlela